Baluan lang ni mentapan ya pensyai di makijura di parti NDP. Henry yang isaupo matang para marigi lokal player ngimpat tapi akon ni kini di parti kini elek pensyai yang ini. Henry yang isaupo ke parti HSPDP kawan rah lebar yang konstituensi kejongi. Katangi mo abangan sipit di bang badar di dan Dailan. Huwag na niya tuloy pitang galigaway. Kaman artimi jong ka hangtay ang parisan kajay nakaparti NPP. Maka ni kawan perta igri dah haka parti HSPDP ndalay katay sa motarisan lek kanbas NPP. Kami kajay katak jong kajing arsap berkatak jong kajing penbis arsap yang ini pada jong kamau sumber konstituensi. Sausnam Prablai Kaparti HSPDP kat bahang Kaparti NP lek hanyut lek sanban kana lek kapan Kaparti NPP ngepek namar kenang banyak dok klaim dok chong. Hadirin Sausnam Prablai wan hangi hamau sumber ang bahala kata dapat klaim baik Parti NPP Kampang hala Kampang balai Sausnam Prablai Kabang balai tang mentah Sausnai Kampang kadang gini siap namar baudan wing beriu ubah siap ubah ritmet hadius udah ini parti kongres uan rakyat batok masih batok siang batok yarfam dan kata-kata ke parti NPP Kampang show namar lawan haidok show daud wai beriu nak parti kongres. Pangingnya jiwa slow berapa berkata hamar lagi dong tang menin nasmi habum pem nak kalian jam di mangiran yang ke parti HSPP gilak saya kita ilong senang diam kumno lada bisa ke parti NPP kami ke kendau ke siap yang si Enrano Syakaro lah ya kali ke kendau ke siap nama ke parti NPP kata ke parti Garo lah kata dan pendek yang upaya mencuba ada ke Praru Anggulo lada kata malah tigur Braimat Konsertar Penajun Lara yang isa Garulan haduk mentah lakot kesansam nginang skam kajing lang pelai kendor hujangi tombol ombak petrus mewandra dakalan ak sepok jom kejelam kelihatan hendak gaya nak percaya kalau kau dipercaya kena datang kakak pendek jom ke parti HSPDP Dr. Tep dia kena gaya pernah di rumah Tep haman balang di meeting di bahaya wat hamun pernah berada pawan Dr. Mukul hampir halang mana nak pernah berada ke badan dari ke parti HSPDP bapak kasih kipada nanti syafi sejalang bangpeni ba kipada jaga magalaya takersyang ya ke TMC hato ada maki kipit kipada jaga mosional balik peni Dr. Mukul bakersyang ya TMC hato ke TMC kandai kan ke parti Kharbandali hato ke parti TMC kandai kan parti Bangali Sahabat umpah ubaru udai udah usam ukon unyang terapjongi ubah siasong ya salang pok Megalaya tapi MC nanti depan kita wan pembek junong Megalaya parti HSPDP baro ya perta haka TMC
haba kumpa lah ke parti LPP ini lah ke parti HS PDP kapaki yuk harbang gali pilih kita pendik jang ke parti HS PDP nama depan ngapa abang